No nos engañemos. El poder está en manos de los partidos. Poder Absoluto és un recorregut, gairebé una història de terror pel fons dels reptils de la política. Hi ha una part de thriller, no?, que és el que fa enganxar i mantenir l'espectador assegut a la butaca, no?, perquè tots dos personatges tenen coses a amagar. Todos tenemos un punto débil, algo que ocultar. Usted no, señor. Y está empezando a ponerme nervioso. Los políticos de Poder Absoluto son un joven y una persona más madura que se enfrentan a un encargo que Maduro le hace al más joven. Un encargo comprometedor, un encargo lleno de trampas. Tengo un encargo para usted. I el jove que l'ha d'ajudar en aquesta tasca, però que potser no l'ajudarà tant. No hi ha res net. El positiu per tot seria que aquests polítics que estem representant a la sala Villarroel no tinguessin massa a veure amb la realitat. Nos va a hacer recapacitar sobre en manos de quienes hemos estado y en manos de quienes estábamos.